سلام علیکم هموطنان عزیز و ارجمند و تماشابینان گرامی. در برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز شوکت محمد با شما هستم. اینک توجه کنید به نامگوی موضوعهایی که در برنامه امروزه پیشکش شما می‌گردد. بزرگمهر یاروف و آتش نمرود. شکایت جنت الله کامل به سازمان‌های دفاع حقوق بشر نسبت بازداشت و فشار خویشاوندانش از جانب مقامات امنیتی تاجیکستان. مهاجران کاری اکنون می توانند بدون عبور سرحد با سپاریدن پتنت پولی بودجه خود را در روسیه ادامه دهند. باز هم در سرحد قزاقستان و ازبکستان مهاجران در مانده اند. این دفعه حدود 3000 نفر. تماشابینان گرامی، داستان پرستویی را که برای خاموش کردن آتش نمرود بر حضرت ابراهیم را به خاطر دارید؟ وقتی پرسیده شد چرا خودت را زحمت میدهی و آب میکشانی در حالی که هیچ نفع به ابراهیم از این آب کوچکی تو نیست، پاسخ داد: من میدانم، اما مسئولیتم را اجرا میکنم. از آن زمان چند هزار سال گذشته است، اما داستان آن پرستو تا حال وردی زبان هاست و یکی از شیرین ترین و آموزنده ترین داستان های تاریخ است. و پرستو هم قهرمان. هرچند پرستو قهرمانی نشان نداده، تنها مسئولیتش را اجرا کرده است، فقط با کمال مسئولیت و به نحوی احسن. تماشابینان گرامی، ما قهرمانی داریم 1000 بار قهرمانتر از آن پرستو، اما بجز نفران اندک از او یاد نمی کنیم. خطر بجان آن پرستوی حضرت ابراهیم تهدید نمی کرد، چون نمرود و لشکریانش در گمان است که او را دیده باشند و اگر هم می دیدند تنها به حالش می خندیدند. اما قهرمان دوران ما با دانستن اینکه بزرگترین خطر به جانش تهدید می کند، تنها مقابل نظام نمرودی قیام کرد. تعقیب، تهدید، دستگیر، شکنجه، زندان شد، اما از مبارزه اش دست نکشید و مسئولیتش را کنار نگذاشت. هرچند در بند زندان است، هنوز برای خاموش کردن آتش آب میکشاند و هنوز تنها نامش نمرود و لشکریانش را به لرزه می آورد. رژیم امام علی رحمان 15 سال آمادگی دید. 15 سال آمادگی دید، با تمام قدرت برخاست تا پای رقیب اساسیش حزب نهضت اسلامی را از میدان سیاست برود. برای این راه را سالها هموار کرد. رقیبان کوچکتر زیادش را از بین برد. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را تضعیف کرد و وقتی همه چیز آماده شد و برخاست تا رقیبش را از پا درآورد، یکی برخاست و گفت: من اجازه نمیدهم، چون خلاف قانون است. پرستوی شاهین دل برخاست. این قهرمان کیست میدانید؟ این پرستو را میشناسید تماشابینان گرامی؟ این پرستوی ما، حقوقدان، حقوق شناس و وکیل دفاع بزرگمهر یاروف است که امروز زادروز دارد. نماد جسارت، غرور، مسئولیت شناسی و سربلندی، نماد شرف، ناموس و جوانمردی. اول خندیدند و به استهزا گرفتند، سپس تهدیدش کردند، تعقیب نمودند، بازداشت و شکنجه کردند. پای خانواده، والدان، زن و فرزندش را به میان کشیدند، ولی همان حرفش را تکرار ساخت: من اجازه نمیدهم، چون غیر قانونی است. برای بیش از 12 ساله روانه زندانش ساختند. پدر مهربانش را از دست داد. برادر و خواهرش مجبور به هجرت شدند.
ولی همانا صدایش از عمق زندان شنیده می شود: من اجازه نمی دهم. و این صدا رعش در جان نمرودیان انداخته است. این صدا در تمام اقصی نقاط جهان شنیده می شود. هزارها هواباز مخلص پیدا کرده است. در محفلها از این صدا حرف می زنند. برایش جایزه ها معین می کنند. در بلندترین سطح حقوق جهان آزادیش را طلب می کنند. ولی هنوز او همان پرستوی تنهاست. بزرگمهر هنوز آب می کشاند و هیچ پرستوی در وطنش جرأت نمی کند به او همراه شود و یا از او دفاع کند. آتش نمرود همگیر شده است. خشک و تر را می سوزد. دیگر نه تنها حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بلکه کل مردم برای نمرود دشمن، خائن، تروریست، وطن فروش شده اند و او تمام کشور را به آتش کشیده است تا دیگر هرگز ابراهیم ظهور نکند. ولی این پرستوی قهرمان هنوز آب میکشاند. میدانید چرا آن پرستوی زمان حضرت ابراهیم هنوز قهرمان و این داستان از شیرین ترین و جذاب ترین داستان هاست؟ میدانید چرا؟ زیرا اگر آن زمان تمامی فراشترک ها و پرندگان و درندگان و خزندگان دیگر آب می آوردند، هیچ آتشی نبود. اگر همه همدلی می کردند، هیچ آتشی نبود. نه تنها آتش، خودی نمرود با چاه و جلالش زیر آب می ماند و پای ظلم از جهان کنده می شد. تمامی وکیلان و فعالان نه، ما از همهشان نمی گوییم. 100 نفر، اگر 100 نفر به بزرگمهر همراه می شدند و می گفتند که ما اجازه نمی دهیم چون خلاف قانون است، دست نمرود زمان هم کیها کوتاه شده بود. میگویند بزرگمهر یاروف شریک درس یوسف رحمان دادستانی کل تاجیکستان است. برای کدام کار دادستان از او قصاص میگیرد. میگویند شخصی رئیس جمهور از جرأت کم نظیر او در غضب شده امر کرده است سخت‌ترین مجازات برایش تعیین کنند تا نام و اثری از بزرگمهر نماند. ولی تاریخ گواه است که بزرگمهرها برای 100 ساله ها، برای 1000 ساله ها قهرمان میمانند و مردم داستان آنها را چون نماد شرف و ناموس و جوانمردی به فرزندانشان قصه میکنند. ولی هیچ نام و اثری از یوسف رحمان ها نمیماند. آنها برابر رفتن از وظیفه فراموش میشوند و بجز لعنت و نفرین یاد از آنها برده نمی شود. امام علی رحمان ها یعنی نمرود ها نیز در صفحه تاریخ چون داغ سیاه، چون شرمندگی انسانیت ثبت می شوند. 1000 ساله هاست که وقتی از ابراهیم ها یاد می شود نامشان را مردم با پیوند خدا رحمت کند می گیرد. ولی چون از نمرودها یاد می شود به نامشان پیوند دیگر همراه می شود. این چی است؟ لعنتش کند، خدا لعنتش کند می شود. لعنت خدا و بندگانش به نمرود و نمرودیان و رحمت پروردگار به ابراهیم ها و پیروانش باد. در فدراسیون روسیه من بعد از 1 ایول نفرانی که از کار محروم شدند می توانند بدون نگرانی از جریمه و دیپورت شدن در حدود روسیه بایستند و باید اندازه پتنت را سپارند و به خواطر کار یافته کار کنند. شرح بیشتر از این خبر با علاوه چند خبرهای دیگر را از همکارم صفیه بشنوید. ҷаннатуллоҳи комил масъули дафтари ҳизби наҳзати исломии тоҷикистон аз созмонҳои байналмилалӣ аз ҷумла созмони милали муттаҳид, созмони амният ва ҳамкории аврупо, иттиҳодияи аврупо, авфи байналмилал, дидбони ҳуқуқи башар, кумитаи ҳелсинкии Норвегия, хонаи озодӣ
ва дигар созмонҳову расонаҳо дар робита ба боздошти 5 бародару хоҳарзодааш ва бозпурсии хешовандони дигараш кӯмак хостааст. матни муроҷиатнома, ки дар саҳифаи Ҷаннатуллоҳи Комил дар Фейсбук бо 3 забон тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ нашр шуд, омадааст, ки мақомоти мухталифи Тоҷикистон аз ҷумла кормандони Кумитаи давлатии амнияти миллӣ аз ноҳияи Данғара ва шаҳрҳои Кӯлоб ва Душанбе, ҳамчунин кормандони Вазорати корҳои дохила аз 2 то 8 июл чанд хешу табораш аз ҷумла хоҳараш Шодигул Комилова, бародараш Зубайдуллоҳ Комилов, ҳамсари бародараш Шарипова Ҳуснигул, духтарони додарашон Фотима ва Маъсума Комиловаҳоро ба мақомот бурда бозпурсӣ карданд ва талаб карданд, ки писаронашонро ба мақомот бисупоранд. гуфта шудааст, ки 5 тан аз бародарзодагону хоҳарзодагонаш 1 ҳафта боз дар боздошт қарор доранд ва ҷурмашонро то ҳол эълон накарданд. тибқи қонунгузории Тоҷикистон, агар ҷурме дошта бошанд, дар тӯли 72 соат мақомоти кишвар ҷурми онҳоро бояд эълон кунанд. аммо дар ин муддати 1 ҳафта Ҷаннатуллоҳ мегӯяд, мақомот дар бораи ҷурми пайвандонаш ҳеҷ чизе нагуфтааст ва ҳеҷ як аз наздиконаш ба онҳо дидору мулоқот накардаанд. онҳо ҳатто ба адвокат ҳам таъмин намебошанд. то ҳол 5 нафар пайвандонаш дар боздошт қарор доранд. Ҷаннатуллоҳи Комил мегӯяд, ҷиянҳои дастгиршудааш рабте ба сиёсат надоранду ба зиндагии оддӣ машғул буданд. Ҷаннатуллоҳи Комил аз ҷамоати себистони ноҳияи Данғара буда, хонаводаи онҳо аз аъзои собиқадори Ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон мебошанд. соли 1992 падар ва 2 бародари ӯ, аз ҷумла як додари 3 солааш ва ҳамин тавр чанд нафари дигар аз хешовандонаш аз ҷониби фронти халқӣ кушта шуданд. Ҷаннатуллоҳи Комил соли 2015 дар пайи манъи фаъолияти Ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон тарки Тоҷикистон кард ва дар Олмон паноҳанда шуд. дар Федератсияи Русия минбаъд аз 1 июл нафароне, ки аз кор маҳрум шуданд, метавонанд бидуни нигаронӣ аз ҷарима ва депорт шудан дар ҳудуди Русия биистанд ва бояд андози патентро супоранд. дар ин бора Вадим Коженов, раиси Федератсияи муҳоҷирони Русия, зимни суҳбаташ дар телевизиони Мир-24 хабар дод. Вадим Коженов гуфт, ки одрас шуд, ки 18 апрел раисҷумҳури Русия Владимир Путин фармонеро ба имзо расонид, ки мувофиқи он муҳоҷирони меҳнатӣ аз 15 март то 15 июн имтиёзҳои калон ба даст оварданд. яъне муҳоҷирон аз супурдани андози патент ва худро ба қайд гузоштан озод шуданд. Вадим Коженов таъкид кард, ки мақомоти Русия тамоми чораҷӯиҳоро андешиданд, то дар давраи мушкили карантин ба муҳоҷирон кӯмак расонанд. гуфтанист, Федератсияи Русия аз 27 март чун даҳҳо кишвари дигар марзҳояшро баст ва парвозҳои байналмилалӣ лағв шуданд. 15 июн муҳлати амали фармони мазкур то 15 сентябр тамдид гардид. ягона маҳдудият дар он аст, ки акнун касе, ки кор мекунад ва даромад дорад, бояд андози патентро супорад. нафароне, ки аз кор маҳрум шуданд, метавонанд бидуни нигаронӣ аз ҷарима ва депорт дар ҳудуди Русия монанд. ҳамчунин ба муҳоҷирон иҷозат дода мешавад, ки бидуни убури сарҳад патент ба даст доранд, зеро марзҳо бастаанд. аз рӯи гуфти Вадим Коженов, агар дар ин муддати зикр гардида муҳлати патенти муҳоҷир ба анҷом расад, ӯ бидуни убури сарҳад метавонад навашро ба даст дорад. раиси муҳоҷирон афзуд, ки Русия ба ворид шудани муҳоҷирон ба кишвар маҳдудияте ҷорӣ накардааст ва замоне, ки карантин ба анҷом мерасад, хоҳишмандон метавонанд ба Русия сафар кунанд. боз ҳам дар сарҳади Қазоқистону Ӯзбекистон муҳоҷирон дармонданд. ҳудуди 3000 шаҳрванди Ӯзбекистон ва Тоҷикистон, ки мехоҳанд ба кишварҳои худ бозгарданд, дар гузаргоҳи марзи Қазоқистон мунтазири иҷозаи убур ҳастанд. таври хабаргузории қазоқии Тенгри Ньюс менависад, анбӯҳи таҷаммуи афроди хориҷӣ дар марз ба далели баста будани марзҳои Ӯзбекистон аст. ба гуфти сокини Калкаманов, муовини ҳокими вилояти Туркманистони Қазоқистон, вазорати умури хориҷаи Қазоқистон ва сафоратҳои ду кишвари Тоҷикистон ва Ӯзбекистон бо талошҳои муштарак муваффақ ба созмондиҳӣ ва интиқоли чандин гурӯҳ аз шаҳрвандони ин кишварҳо шуданд. Калкаманов ба Тенгри Ньюс гуфтааст, ки саъй мешавад пеш аз ҳама занон ва кӯдакон ба кишварҳояшон баргардонда шаванд. дар Русия аз коронавирус бештар аз ҳама муҳоҷирон осеб диданд. замони пандемия 40% шаҳрвандони хориҷӣ бекор монданд.
тавре нашрияи Коммерсант хабар медиҳад, тибқи натиҷаҳои назарпурсии Академияи хоҷагидорӣ ва хизмати давлатии Русия, мавриди корро аз даст додани русиягиҳо ҳамагӣ ба 23% пурсидашудагон дахл дорад. бо назардошти кормандоне ки маҷбурӣ ба рухсатӣ рафтанд, ҳиссаи муҳоҷирони даромадашонро аз даст дода 75% ва худи русиягиҳо 48%-ро ташкил медиҳад. дар Москав 76% муҳоҷирон ва 43% сокинони маҳаллӣ бекор мондаанд ё ба рухсатӣ бемузд баромаданд. даромади ҳамагӣ 19% муҳоҷирон аз кишварҳои собиқи Иттиҳоди Шӯравӣ тағйир наёфта ё зиёд шудааст. дар ҳамин ҳол 51% муҳоҷирон дар тамоми Русия ва 54% муҳоҷирон дар Москав изҳор доштанд ки ҳамаи сарчашмаҳои даромадро аз даст додаанд. дар мавриди сокинони маҳаллӣ ин нишондиҳандаҳо дар саросари Русия ба 27% ва дар худи шаҳри Москав ба 30% баробар аст. маълум шудааст ки қисме аз муҳоҷирони меҳнатӣ тақрибан 38% дар Москав ва 42% дар саросари Русия пулҳои амонат доранд, лекин он танҳо ба муҳлати кӯтоҳ кифоя буда, танҳо 10% муҳоҷирон дар Русия ва 8% муҳоҷирон дар Москав тавонистанд бо ин маблағ карантини 3 моҳаро паси сар кунанд. дар марҳилаи аввали карантин пешгӯиҳо бисёр буданд ки бо аз даст додани кор ва имкони бозгашт ба ватан надоштан, муҳоҷирон ба ҷинояткорӣ даст мезананд. тавре нашрияи «Ведомости» менависад, ин пешгӯиҳо тасдиқ нашуданд. бино ба маълумоти вазорати корҳои дохилии Русия нисбат ба моҳи апрели соли гузашта, моҳи апрели имсол шумори ҷиноятҳои аз ҷониби хориҷиён содир шуда 9.6%, аз ҷумла куштор 14.3%, роҳзанӣ 7.8%, ғоратгарӣ 28.6% ва дуздӣ 5.9% кам шудааст. این بود تحلیل ما و شرح خبرها تا این دم. بینندگان عزیز، برنامه‌های دیگری ما در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام، ادنکلاسنیکی، توییتر، ساوندکلاود، وکانتاکت و غیره قابل دریافت است. در پایگاه پیام.net همه روزه از خبر و رویدادها گزارش داده می شود. تحلیل ها و مقاله های دینی و فرهنگی و سیاسی نشر می شوند. این همه محض برای شماست. امیدواریم پذیرایی خواهد شد. مرحبا با پایگاه پیام.net. تماس با ما توسط پیام رسانهای واتساپ، وایبر، ایما و تلگرام با رقم 49 15 16 46 15 947. خودتان و نزدیکانتان را از سرایت کرونا ویروس احتیاط کنید. در پناه الله بمانید. خیر، با امید دیدار در روز دیگر. السلام علیکم و رحمت الله. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net